Now, you didn't do anything, and you want to tell me that vote more of me in so that I can do more for you. What for? 0 is 0. 2 times 0 is 0. 10 times 0 is also 0. Don't try to count. Give him a little bit more votes. Give him or him. Try to get maybe just 2 or 3 more MPs from the opposition is very nice. You will not get it right and we can mess everything up. Just vote according to your heart. You think PAP is good? Vote for it. You think we are bad? Vote against us. Don't play games. It's very dangerous. Balik negeri orang kerja lagi bagus sebab ekonomi dah sama. Betul tak? Then Singapore yang korang budak-budak muda pampum tak ada kerja, tak dapat kerja kan, korang boleh take over foreigner bekerja. Korang nak tak gaji kecil due to ekonomi. Duduk fikir betul-betul. Sebab tu jangan salah pilih. Okay? Okay, Abang Nordin tak support mana-mana Abang Nordin cuma kasih pendapat aja. Siapa menang, siapa kalah kan, Abang Nordin tetap terima. Life must move on. Okay? That's why Abang Nordin selalu cakap, you all do your best, God, Allah do the rest. Korang undi je apa korang nak. Okay? Tapi ingat, undi untuk memajukan negara masing-masing. Negara terkaya di Asia Tenggara. Hari ini jom kita tengok negara manakah yang mempunyai kekayaan yang paling tinggi di Asia Tenggara. Jadi jom, di tempat yang kelima adalah negara Indonesia. Indonesia mempunyai GDP per kapita sebanyak $5,030. Memang tak hairan negara ini mempunyai ekonomi yang paling besar di Asia Tenggara. Bukan itu sahaja, bahkan negara ini mempunyai sumber tenaga yang paling besar di Asia Tenggara. Negara ini juga negara yang sangat membangun di Asia Tenggara. Di tempat yang keempat, negara yang paling kaya di Asia Tenggara adalah negara Thailand. Negara Thailand mempunyai GDP per kapita sebanyak $7,770. Negara ini mempunyai sumber ekonomi yang sangat baik disebabkan oleh industri automotif mereka, dikenali sebagai Detroit of Asia. Mereka mengekspor begitu banyak kereta ke luar negara. Di tempat yang ketiga, ini adalah Malaysia. Malaysia mempunyai GDP per kapita sebanyak $13,140 guys. Menempatkan Malaysia di tempat yang ketiga. Kita mempunyai industri semikonduktor yang sangat membangun. Bahkan Intel, Google, AMD, industri-industri player dekat semikonduktor semua melabur dekat Malaysia. Memanglah ekonomi kita membangun dan juga mempunyai GDP yang sangat tinggi. Di tempat yang kedua, ini adalah negara kecil tetapi sangat berbisa. Ini adalah negara Brunei, mempunyai kekayaan GDP per kapita sebanyak $34,970. Kebanyakannya didorong oleh sumber minyak yang sangat banyak ditemui di Brunei. Jadi memang tak hairanlah negara ini sangat kaya. Di tempat yang pertama, ini adalah negara yang paling kecil di Asia Tenggara. Bahkan negara ini tidak mempunyai sumber yang sangat banyak sewaktu negara ini merdeka. Namun negara ini berjaya menjadi negara yang terkaya di Asia Tenggara. Bahkan kadang-kadang ianya juga berada di dalam list top negara yang paling kaya di dunia. Ini adalah negara Singapura dan rata-rata penduduk Singapura mempunyai GDP per kapita sebanyak $92,930 guys. Banyak tu. Memang tak hairan negara Singapura memang top on everything. Komen dekat bawah dan jangan lupa follow saya Oktaman Fazil untuk video-video yang lain menarik.